Karima, la Guyane, la Guyane, la Guyane, la Guyane, la Guyane, la Guyane, personne ne croira. La Guyane, la Guyane, tu viendras ça, écoute ça. La Guyane, on trouve de tout. Y a le soleil, la forêt, les animaux surtout. Du quoique du poisson, du bon pari pour quand tu pars de Cayenne, fais un petit tour à Kourou. Tu verras que chez moi c'est du vrai lourd. C'est le Rossi, c'est Mofaya. Y a de tout, Fom Kebi Bonda, Slanky, Flexi et Sempa. Et c'est beau, nous gardez pour nos baba, gardez pour nos lala, gardez pour nos sisters. Nous gardons nous c'est des real hustlers. Et nous God bless fire every day. Moi j'ai siroté la musique à play. La Guyane, Jaja protect you every day. So long Jaja protect you every day. Happy music, pick up yourself. La Guyane, la Guyane. Oh que j'aime chez moi. La Guyane, la Guyane. Ouane Bioganda. La Guyane, la Guyane. Personne ne croira. La Guyane, la Guyane. Yeah. Oh la Guyane. I fought through you number one. We see say it and we show fire you the full like Guyane. Number one. Yeah, Guyane wanta in them party. Na den so long lady. Them Guyanese. Boy, them flexi. The way them moi pa. Afuede wedwala de sanyaye wilitu service pikitaki ya farafudono isakopo yu bankaita nikela na wilitu omeja kanto isakomeke yu depotu ala saigo aba nikel isakon jo yepi nape sadimo shutibaka nono ya force ni sevi egi pikin ikaita mo farafu toalufu ya ligomiti tina sebiali isako opo yu bankaita nikel gi pikin ibuchala de pampila yeso itaki na ipiki wilitu meja kanto e opo farafu aitiwa gafu gomiti toalufu ya gafu dugaugo nashibilati teiko nape imusu feno wasannamo bika wilu service pikitaki de yopo tenir faire skaita tout PC atapu lespeki alikima angalo kuma fu wilu tu media de la fulafu bikanisa ya so na lafu na moya bifulafu evi tekefu weli ati anga technique problème du ekishi so ya so da aibulo he en me wani mbulu he mi lobi alafu desda we lafu godo wishifa asituasi de le cheke fa usabi ujaini a programa lantiweti anga mi sisa Geraldine tide otaki aba efu wansama ibi wansama wisi samade kan go aini u telefon sonde iwani ofu kande alanti sefi sagwaini telefon sonde iwani adati de asani sawotaki aba en tide neti tide aini aba kadina ya so aini lanti weiti so we asan wa ulangalangai afra juwa kishi sama sagwaini telefon lanti kangwaini telefon ko unu sama no wangwai ni telefon sonde igentu stemi dati de akin kelle dufu a shefa lanti sefi lancha maki gwai ni telefon soumar amu pasa wan pashi pe amu pasa fo amu gwai ni a telefon fiyini dus uye kabataki a telefon a lanti weiti fu fanshi e yoli entaki na wan privé sani dati wanta ki bika wan privé sani yunke wanta ko no sama man piking sama ide mati ya magwai ni wan sama telefoni sonde agiatu stemen adati alanti weiche taki ma wo boko imo fini ma foshi mi taigi wi mo dipida me bigi piki ukaba kintaki ino maggo aini a telefoni so apishi fuden galanti den kutu baka teshi ko utu so kishiu
APC fi nanga kondisi do mangwainya telefon fiu ma foshi ugwaini a fashi farenshi ko utu ofuso utu lanti o mangwainya telefon fiu mi wani explique wi saide meke alanti fende taki a telefon na wan privé sani bika ataki sotaki teyo gwaini wan sama telefoni sonde you agiu tous temen da afan chwe taki na wan violation de la vie privée sandati wantaki igwaini mi privé igwaini mi kibi peshi igwaini mi privé we taken en mi wan poto wansan kwa kino no ya foshi mi go mo fawe bikata ki saide bisa madi kande sidoni o sonda ya likida itaki mada a follow taki ya magwainya telefon a telefon ai privé wishi sama ayu da efuna yuman fadati didon efuna imang funa yuman APC fi alantueti etaki na yu privé a fende taki alantueti fende taki efi yu gwaini yuman telefoni gwaini man telefoni sonde agiu entus temen sonde awani na wan fashifu violence conjugale de na apetu na wan fashifu fomien aini en fustaini do taki e gwainya telefoni fi ma mi kon fini aini apishi fataki na apedus mi akoya futai utaki ma anga umano ma gwaini ta wan telefoni aini anormal libi sanena ya ma gwaini fi afende tous temen wan taki imang amagi telefon fu fi belle fi uma amagi telefon fi belle bika a telefon sa ya ye dishia umangwa yenye telefon dati ya mangwa yenye telefon dishia igwa tuale change telefon dati ya na umesa weye ainya ala daily bianga telefon sa ya wa hi problem ma wokona apishide ainya mola chete faren pishide sete enfala cheshen te ogwa nyama fi telefon fu te ogwa nya o ma fi telefon of yuko on sama ya gwa ino sama telefon fala cheshen so dans les que femme taki e fu densa ya fende peshi taki wansa magwai ni u telefon bika a weiti je taki fu a violation de la vie privée na o meso tu sani jaini mi o taki fu ala dema ti de spesirutu wo a bien aba a telefon pishi bika a ini a violation fu a vie privée di alantueiti e taki fien di a pishi fu a telefon sa ya jaini dabi a fei taki kande ibi fi kande ama fi go na computer fiu o fi man o fu amati fiu o fu an koleika go na computer die wo kwange agwa o po email ago aleishen anabi arek fu do asanape kande ago wambi fi kondo osu iman o fi piki o fi sama fiu ifro go au pa bi fi sonde tu stemen den sande na sanidi e meke de mei aini a violation fu a vie privée kande a mafiu au mafiu ofu kande lanti sefi teke wansani potina iwagiondo potina i telefon poti fu sabi saye du peye gonga peina igo ala densande na violation fu la vie privée da tu antaki de go aini privé na wan fashi di na abi rek fu gwaini e fu kabatu ikomoto wansa mataigi wan kibi tolifie wan bundi pi wan da ikomoto igo taki de sonde agia tous tementaki mugo giatoli asande na wan problem tu ne meke en fait mi posisi aini apisi fu a telefon sani saide meke mi fende taki umanga man bala shi samati enkele ki ango na telefon fata wan mati fien wan sama kange wan toli ainya po tamna apere ai komoto gwali ki atoli de asande na ibe wani gogi wanta sama atoli mabdo imante ke telefon imati te ke telefon shisa te ke telefon agwa ali ki ataki dianga ata sama lebe taki ataki gwaganda akonde taki na yupa achataki dus na inide so tu fashide da beina a telefon ana wansan taki na di kande aumai wakage mai famai wakage auma meke a telefon asa mude taki bi ma bien telefon sai pasa ini yelesh peki atawan samange taki dipish na uge aidu ma efu wansa mage wanki bi toli fien yunke man ofumati ofushisa winshisa maide ina abirek fugwego ye ataki de figo che ataki go taki baka dus na ini dem pishi de me fede taki a asani fa telefon a bia fashi ja ugo
Guillaume téléphone fi bel na wansani ma gota ini edike ko te da ye wasa ma be go ankibi to li vende ta ka be go du ambandi sani fien da igo pa cha mofu ipo cha ma fi ofo ma fi a problème da we go mo fa we a violation fu a vie privée ego aba fade ka en tutaki kande enke mi ajami osu da ibo abaka gwa inya osu ini fu mi sonde mi anga itaki ko unu samaya o fulanti no magwa ini osu ini a ini wan fashi di no fiti de sna yumugi tu stemmen fu de sande mu fende peshi ene fu ala den sandin teligia fende peshi de leishi bifi de gwaini portable de go i computer go leishi bifi di de no mag leishi potisani e follow ki we sabie pe fi e gwa sabonye fi e go na albina o pe go ikon ala den sande na violation de la vie privée en a lantiweti fu fashi aso de teika den sande en abia beaucoup di ego al angala de ilibi fu sama di abi special texa ini de jetaki ala ibi wansama abi rek fu abi wan prefe libi fien datu wan taki yama go dipi tu mishi aini wansama libini aini fa widea so winshi sama yude aini ata wan libi winshi ne telefon winshi na denta sandin takide maletin ke fam beta igwa nya bigini kaba tide wa bien spesrutu anga apishifu a telefon leche ke fa wiye kaba alanti weiti taki a telefon yama gwaini sonde tu stemi winshi na iman winshi sama yama gwaini telefon en apishi fo alanti en ke fam betaki a nya bigin kaba alanti kan gwaini telefon fiuma a weiti poti den kondisi di alanti ma gwaini telefon ni fiu sa den kondisi na ape te alanti gwaini telefoni aini wan for bed so de kishiu en de besak emeke enquête e suku ala fashi faden kan godo na a sani di ka meke den sa fende ifu soto da de mu fende wan sande ka mandat de perquisition da tu wan pampila di wan kutu baka o giden shiko tutaki so wan sama aini asitiwa sifu a enquête di emeke aso me giwi wan mandat fu gone osu en gone osu gone kanto gona ala pe abi kas fu potisani kibisani fu go suku informasi en na inya faside ala sanjo konde de kondo de shiwan telefone de kondo de fende wan computer de kondo de shipampila ala den sande de abi rek fu se picha igwe fu go luku sai pasaini dus dati de awan fu de reida di kameke alanti kangwa inya telefone fiu akan tutaki den kokishi sito kande ibede fufu na ape ofi ibede ki wansama na ape ofu sana sandi ibedu de kayen flagrant délit datu antaki de shiu gagaga ye doasani aini asituasi na ape den kan gwainya telefon fiu sonde fu fende wa mandat bikano no de den kokishi fire edwa ugi na ape den ka gwainya telefon ini fiu ma asande amusoi king taki de na bin na wata fashion na wata oplosing fu bereik adul fu fende fu soto sonde fu gwainya telefon fi fu gol sabisa ipasa ape den kokishi ganga na ape du fu ader de kans di de sa gwainya telefon fiu na te ise fi gi atu stementaki okay u kishimi utaki wangwainya telefon mi opo ingiwi yo po ingiden den gwaini ma den se fi de no mangwaini sonde yanga jataki yo po ingiden te yogi atu stemen fiu na pe bakate alanti sefi etaki atu stemen di yogi mu ginga wan ki fustan ya kande dungu ofi de ondo actif wan drugs da den taiki wi amanju kisha amantai gutaki ukangwa nya telefon fien dati na iteli anya pe ala hi perquisition de ala sanjo ofinja nya telefone da kutu baka kanna kiala panyata ki dishina utele anya kutu bika ugote kya informasia na wan fashi di no fiti we godo ite abita sanyete galanti weiti di ego aini fashi ama aini Europa sefi aini akomo kanda fu den konde fu Europa pedi abuan text sanide kay RGPD aini dati de taki ala den persoonlijk sani fiu informatie fiu den sande enkele de nomak akishi den
fugo fende fu du sade wanyangade and the information de jaini telefoni fu idea so beina la ilibi jainya telefon I carte d'identité jaini I bankre kenen pampila jaini you famille beaucoup alla o mensane fi jainya telefoni fiu wardor alante taki de nomak akishi dipitu mishi fu gwainya telefoni fiu en tejo gwaini dem ore kenenga we tia so a RGPD so di DA so fu berskerm alla yukibi sani di jaini telefoni o fu di jaini I computer o fu saini de nomago poti tu mishi informasi go teke informasi fi u privé tu mishi le que fawe go shiki finen fu poti pikashiko go poti pikina activité winshi so tu kanto yogo alanti enkolak ne isabi aweiti bisandi jo ya kishi kande yego chai wan piki figo na activité da jo taigi taki de wani o tenga mabe mekenga nda o me so tu sandi jo kwa kishi torwel kande na enen angen embakane ange kobordatom jabi fanodu makande jo ya kishi numéro de sécurité sociale o men lolo di kande aini a situasi fu a activité di apike godu de nabi de informasi de fanodu dus ala de sande tewe gwaden kanto tede ya kishu de pampila umude for secteur fu de no kwa kishui sane di no de fanodu aini apishi sandiwe go fugo se kanape dus le chenke fambe bigin boko ngiwa nya bigin alanti weiti de streng aini apishifu a privé libi fo samataki te a violation fu a vie privée fende peji a bi text a bi weiti di etaki abasande spesirutu en aini apishina ape imusabitaki te yo o gwainya sama privé tumishi yo ikakishi staff fo sanape isakishi problem fe wishi samayu abi afoshiwan na buku di go aba staffu aini abuku na pe sa itaki ataki efu fu gangain esipeshi sani dai go dai opo dai figipu dai kibi wambi fifu wansama kibi wan message fu wansama teke wambi fifu wansama kibi ofu go aini asama portable go teke wa information di yama teke aini asande na hi wanyali dungo suisa kishi fo sana pe fi doen gwainya sama telefon sonde en tusteme gwainya bi fini sonde en tusteme changa wayali dungo su anga 45 000 euros d'amende fotencha fei fi dunsu euro butu alanti potitaki au nakiu efi gwainya sama privé ainya fashide a telefon na sama privé ya ma gwainya telefon sonde tusteme yunke ko nu sama yaso no ma gwaini wanta sama telefon sonde yange entaki fiti en efwa sande ne amandi yange libi ofa umandi yange libi ne gwainya telefon ni fiuda to wan concubin samadi yange impact se dendi emeke contrat enkenato to de wande ofukande ifrint samanen ala sama sataki na imanja pe yange emokisa nya gwaini telefoni sonde yange ntaki fiti du fiendati na changa tuyali dungosu auman ofaman di gwainya telefon fo auman ofaman fien changa tuyali dungosu 60 000 euros d'amende chigistenti dunsu euro butu alanti poti di ikan kishi enke staffu efi gwaini asama telefon gwaini en privé dati wantaki iboko aweiti di etaki a ibi wansama abi rekfu abi wan privé pishifi en libi wegomo fawe aini apishifu abuku ata buku di etaki aba a protection a kibifu alibifu wansama aini apishitaki ya magwaini en privé tumishi soit do un téléphone soit do un bifi un computer londa ilontu dati de etaki awe iti abuku fueti di de kaya a code civil dati wantaki abuku de ego aba ala de libi fulibi samaya aitaki aba bedrijf sani londa ilontu
na den pishi de abuku de ego aba atawa ego aba den pishi fu staffu en aina buku ya na pe aweiti etaki ibi wansama abirek fu de leshipeki a privé libi fin en a rector a weiti poti na a functie de gi a rector taki ne muluku fa te a wansa nyofende page taki wansama violer a vie privée fata wadatu wantaki gwainyata sama privé tumishi igwainye telefone igwaini dishi igwaini dati fus meka sande mu stop fu a mugo do aini afashina apetaki ye tangwaini asama privé yini dati de na rector mu poti wan stop na asan nape en le chenke fa obetaki jonso ya sokaba abi asan de kaya RGPD CFI di ekibi ala den informasi privé fiu yunen ito yato omen piki abi omen dishi omen dati de informasi de asan de kay RGPD de asofu meke de nomu kongwaini dipini fiu privé gomo fa we fugo sabi sai pasa aini libi aini apishi fi telefoni anafu du kukutudu ma nafu taki alanti taki sandi na privé na yu privé yu telefon jaini apishi fu a privé na ape datu antaki sama mugwaini telefoni sonde yange taki lancha mugwaini ko unu sama mugwaini yumang no magwainya telefon fiu sonde yange taki fiti we go mo fawe en mi be piodo ya so da mi wani gire sama au kasikaba bika atidia emission na ulanga bika use fishtaki ubigilati efu sama ishido ya likuna yu ya so ipasa nya situasi na pe wani kokoto igitaki sama begwaini telefoni iwani kongi meaning par rapport à sa mitaki ya so kaba fufa alanti e chasani est-ce que ye fende taki na wan bumfashi fu chasani taki wan telefon ya magwaini wanta sama telefoni fa u fenja toli na ape amaiki bigi opogi ukaba a wilutu ya so fu sama de wani bel kon kabel kon konge meaning gomo fawe teidens we wakti fu sama bel kon sama jo bel kon mi wani rappeler taki dempishi fu sang en tout cas sande lanti on deck te kande wan sama jainya asitiwa sitaki tawang emang efu umang gwainya telefoni ofuta sama gwainya telefoni fi na umesani den data de kai psychologue aini ubush konde wo kai data ma enkolekte den baka se fetaki fu am psychologue na wan data ma wan psychologue wan sama di kango shidon takyange te yabi budufu te yabi problem so wishi sana problem dia bi wansanye boko ede kande ilashi wansa mafiu yanga imampati yanga yumampati asantanga gifi wancha ibo fatida yigo am psychologue fugo pour budu fayati efina bia yo iste samadi kan fotro fugo giden so tu sande toleange en sande samaya so taki aba afei taki kande imang ofiu mang e gwaini a telefoni fiu sonde igen tu stemming adentaki asande imeke ilashi bibi aisefi aimeke ilashi bibi aisefi and aimeke ilashi bibi na adesama di lomboto yu adesama di kande di gona telefoni fiu efuna imang efuna yumang efuna imati sama gwaini a telefon fiu dache meke ilashi bibi na sama na ape efuna umanga mang den fede taki akantaki asande chai wan boko kon wan swaki kon aini a relasi ni fu bikata wan gwaini i privé awandi pifashi di a bedefano udu fa gwaini bika ukantaki fiti dai fu mangi a telefon da megien na figo fu ye aini den sama ya so den data ya so fende taki asande ka meke ide aini stressi ni bika ale chenkete asama gwaini telefon wan pashi ni kabaini wan fashi di no fiti da ala teti yo konde aini wan stressi ni yo go ifinke aiwakiyu ofukande ade wan wa ugigi ya nyali bifi kwa da sankon bu ya kaba ifu konjai ni wasiti wasipe ale chenka sama na fito wayu da a konfo seli
ishi de samadi ego aba fustan afashi futakenga samade da de fene taki ayi abi répercussion abi traumatisme gi asamadi e libi aini wa situasi pe a uma o fama fien e gwainya telefoni fien bika da de lanti kuto enkaba yudi mieta kenga oya so sandi fende peshi na kutu baka feshi pe den fende taki sande na wan fashi fu violence conjugale datu antaki teden taki violence conjugale ou violence intrafamiliale na anana mona tiamana ki o fo manaki yanga kofu akan foyu aini fustan ena so tu fashi fu gwanya uma o fama telefoya na wan fashi fu foyu aini fustaini de sa kancha stress akan chai ome so tu sani kwa baka eni kan traumatiser aini a situation de te da beina sonde yede da e shido ide ki fama fa o ma fiu e gwanya telefon vie komoto de akan chai wa so tu stress kwa ipe na jombo yede beina kandezo yu yeshi bi anetsevia ishi bi no bikana de gwa idi telefoni asani kon chai wan stress kwa iniu ena abisa madi de ondek taki aikon na iwani mokisanga sama mo aiko iwani de wan en fonction fu e funa ini mindi fe osu ini de wan sama gwa nyen telefon o funa dose dakande de sama de na wande mokisanga de mo bika ko lashi bi be adentapu flexible à vous en question. A question fumina taki ok mi fusanda ki a telefon na privé santa ki ok asama mugwane da taki wushina yuman angai man fumu fusan yange libi anabi droit fu gwani telefon anabi droit ma fa gwani telefon ici sabi kade yanga sama upati nego gwashko tu gen de sannape ma na de pichi dembe o kwa nya bakanda ite taki en fait il y a un système pour prévenir, mais que prévention pour l'incendie à mon fin de péché. Bika de taïgiu à l'échenke na lashti recours na lashti sandi odu na chai o chai ashiko te foaye ma nya fo shipeshi yange o shidon futaki taki mimang isabi agodi wanya téléphone pour mi et que là qui a magwai ni so bika yo rassurer yo taigentaki anainke yabita umang ofi abuanta man taki na kibi sange ma akantaki samasani et que femme BS piqué tout à l'heure de taki samasani sama informasi jainya telefoni di do taki igeden sama de a garanti taki asamfidi ko taigi amina ogo taki mbaka da afuden sande de meka telefoni ya wan pochen ko open bar da yeta kangen rassurer da ilukufa o chaense figo mo fa we foshi o chaya taki kande gona apishi fulantifiye de mukona ken dugonsu angala butu koda ki fam de aso fa ki fa woko de medu aso o mesama libijai ni miana ni aso koda ki ne wasama bwa ni telefon sago chia sama pe ashkotu ah oui pleinement il kan chia sama ja ashkotu taki agwainya telefon a bia direct fu gwaini and if one feed de données fin de peshi want to informasi privé fu wan sama fin de peshi gwaganda na you fa tu o tu bikana you telefoni de bede na dati efi mu baskara mi se efi kibi se efi anya sande you a food de poser plein taki de fufu a telefon fu mi so ensemble foufoui et voilà bakate fu information quoi ganda da au moins de ça qui na exprès you partie de ça fu de information face à mana ape na ko da ki isabi voilà taki sanje pasa ya gonta bu kade yanga umang efiman elibi na kade i doit ta sani agada na go sanje agana ya pa chenga kade pa to photo fu ensemble e fu en vidéo fu ensemble fa de so sande fa fait des péchés ma dati de nyo utaki jonso yaso apishi na ape sala ntiweche taki fien mbe expliquer jonso yaso taki e funa fu ogiati asama tekia telefone a finja video de party dati de ya ugoshi don fugo takyanyen taki scratcher chéri doudou pardon tale shi andemo e ango tekia telefone fingi sani party dati direct stress na shi ko ti ofende ze wanda i poli asama anda libi i poli mise via libi winshi sans passa na taki umutaki to
ya mangote kia portable da ifingi sani party so mal déjà ina abi droit fu gwa inya téléphone da ifi gwa ini baka da igo do gia ini alanti taki kinki taki article 226-15 fois code pénal là tu entends qu'il y a beaucoup de naki staff taki stipule que le fait commis de mauvaise foi d'ouvrir, de supprimer, de retarder, de détourner des correspondances ou de prendre frauduleusement connaissance d'une information est puni d'une amende de 45 000 € et d'un an d'emprisonnement. NFI na mang ofwa o man fwa sama ataki e fu yudwanga yuma idwanga imang ofu wansama liange diapax yifrinde no fu sane na tuyali dungosu changa tuyali dungosu anga 60 000 € d'amende de anawa pepe sani ma de money de sama e paide abu tude na de victim jo da ya moni gida tu antake fu na you flexi sandem party na you jo pai ko takine wasama te kwa sa ko que femme de asonya party ko da na de somme monde me okishi na moni de en tout cas en fait te à l'antipoti tu yali dungosu ofu chigistenti dunsu euro d'amende a bon sande kai individualisation de la peine asande meke jo lukutaki bon na Géraldine pa cha fu flexi en fonction fu arela si di yangende en fonction fu fa Géraldine be chayen sefi afeshi jo lukutaki est-ce que o tapoin gain da kande de onakimi au lieu fu tuyali de nakim moyali au lieu fa wayali de kande de aso de apocha emprisonnement gimi de potitaki onaki wan sur si datu antaki do naki adungosu ma ya ugwadungosu yo jaganda ya so maifi meke wan po kenda isataki ogwena adungosu di jabe potitaki aini dungosu ini mugo abutu sefi akande taki na 45 000 € d'amende na plafonde na ape datu antaki ananamona mode munaki godo anda bikate den luku a person le libifiu dati est déterminé et fou jo naki a maximum ofu jo naki mendi Géraldine the way tia na hotel ko moto ngade so me sam fu de sama de party ne de way tia na de way tia na problem na yumu sabi way okay alanti way taki wa leti di ya sabi sanfie ya ma revendiquer il n'y a pas de droit sans connaissance okay na et fi no sabi taki so wan sani mi abi rekne ta pale cheke ina atu et fi ya sabi taki so wan way ti de ya mango taki yogo revendiquer taki fende asanape de asanyego aba ya sabi mo bete abia samadi yo do asanyange da ifende ise ifya ga peshi ma kodaki baka umenten isago cha asama pelanti kodaki wasama na ayudi ko on dek taki asani pasa abi a différence entre des gars sande ini son teimambe kwa ini kaba taki abi sande kai contravention abi wan sande kai délit abi wan sande kai crime en fonction il faut na wan délit et faut wan crime atendi kan riaker kangodo changa 20 yali makadia sampasa ikancha yataki de gwalanchete ici de na en fonction fu a qualification di a lancho o yoli gi asandi pasade e fu na wan crime e fu wan délit danga dati do otaki o me ali bakadati yo manchaya taki gona na de lanchete okay ma ko dakilisha wasabe ingo chat ego taki so ensemble parti en fait il can deviner taki no yan ke lisha fa 45 000 € d'amende aso a wan deli yo taki de aso da a de tinyali so yo abiso on refaire fu cha sama pelanti cha ya taki go ma en fonction fu adeli ayali kamo mendi ofu amolanga en fait asani abi particularité di ate asituasi kona alantifeshi a uluku fa o bohandele gomo fa we fu sabi asandi de kai prescription au maintain amu fade kai ma okay ke fai ajaini la tuetia ishike daki de satekia solution sans disa passa tout bikai sabi kandida shkifi bo chama ba non asanya na shkifi on e ke dime wo ko na asanya so tapu angala temi stuka gi de shiko di mego sefi tenke no mego shiko ite fa olanti weti sani ai ni de buku ni de soi wansande kai jurisprudence la tu antaki sani di passa
pe afan chikonde na ini euro pa se fi en ka san nimbe ta ki jon soya so fo a violence conjugale sanita ke fi gwaini ou man téléphone go tay fouye de yo li ta ki na en forme de violence conjugale na sani di a gang kutu baka fu euro pa di dena na fa a cour européenne des droits de l'homme juger sanita ki a manobe magwainya téléphone fi fa ou na violence numérique de na ape kutu fu de saya so kaba na wafanshi ya se fi na o men kutu di jainya gande ki buku di de kaya code civil paye a code pénal se fi paye go shitaki samadu de saya kishi staff ya wabush konde dise no sabi samfu de san na pedate wa sampa sa so de parti mi video iwa ishi do fiu gendarme do mo fu yako ipasa tule ishi ma de san de na samfu gwa galanti ene fa samadi do san na bi moni na agan eta e payu bika bi fond spécial de payi guiden samadi dua ugi ma a victime ufende wa moni ma sama de na moni fu paya sama da lantiweti abi wangang kanyot pe na de dai paya sama di dem pai mi sabi fu mi abi frago mo fa ma mi abi fu gida anga sa bika mi an kolitaki mi be sabi taki par rapport na a tentar l'image fu asama ma kadete be ma besta kade gwaini telefon go teke sam party na yemeki atenta l'image fu asama mi gida bika de sa wa ko lu se sandi e passa ni wini di o me sama poli o me sama libi ko so teke sama sani kade ise sabi kaba wakama go teke sama shine telefon go party a shen ko ko san fu pour la tasma libi nam dekaki kande de sa ye bika di shia wo party fu de ye bumbu fashi de moye a de fana udu fuye ana wa pepe sani fu teke sama téléphone e gwaini en au-delà mi wani chaya san kwa kin taki au-delà fois question taki i parti sani ya parti sani a fait taki o gwainya téléphone son de asama tous temen de wan fo tu kaba i o for trek fa de sana mai taki sani dépasser les limites a téléphone na sama mugienta ki bébé mwan téléphone ofu ngamba la mi gansi sa mi pikibala mi wan téléphone agia téléphone fien i téléphone ma ifu mi kondom ji dia in téléphone fa e fly ya sasa ye do in téléphone mi kan chai ala antitaki makota ki ne igia sama téléphone taki fa ne ta fa sama téléphone taki igia sama taki fa a téléphone na dia ka ba téléphone ya go duta sa ngeno e fu mgin téléphone wishi mi gien na sandere na mauvaise foi sani mi kan gia téléphone fu mi da di gwaini bikami e fuito itaki par exemple mi oli taki mina sam fu kibigi wenke mi man ofu mina sam fu kibigi wenke mi uma mada kande wan famille fu mi ofu wan mati fu mi sendo wa information kongi mi anya téléphone ni kande a confiance e fami da di gwainya téléphone i kaba téléphone da i go ta igwa ta pesh da igo shasan nape da i sende empati winsha mi begi ya telefone i sende empati msata kya i sende empati ayo ya problem ma ko takia ma fa du prouver taki okay na sama pe takia takifi fa yo du prouver ayu dingi ya telefone msata kimbegi ento ja upati gwe na direct ndimi ogona telefone o shtaki fa sa ya so du sende gwe ya joso ya yumbegi ya telefone Ikala den conversation fi udi o gwa WhatsApp te igo yeshi e fu jonso ya itakian wanga wansama yeshi taki jonso ya itakian ga wansama to wishi supprimer a conversation taki figen pour yeshi taki supprimer wa message. OK, nakoda ki a Géraldine qui fa de snap page ya pe c'est ça ni kade c'est on s'en privé qui wansama ya capture te ken ya parting est-ce que ça challenge tout en fait a difficulté à so tout ça decide mais que yo so to quand même fois ça ya so en fait a bi nuance a nya pichi fois téléphone ni be wan par exemple ne ou ja ni wan situation pe de taki normalement ya mu divulguer wan conversation di yanga wan sama abi aini a téléphone ni ma abi a okashi di kande abi a preuve de fanulu fu puise fia aini wan situation de l'entier fin de taki nya sama divulguer a information de potia en balance fuluku a proportionnalité entre
a kibi a protéger fou dem protéger a vie privée fiu anga a comment to di mu comment to any un problème ni da de poti den tout manje en balance da de taki a message di jay na téléphone ni yun ke you disende ngona pe abia idée tu es conscient que un message WhatsApp un message texte a vocation à rester dans le téléphone. Datu antaki e fa sama kobro ike fu téléphone se fi ani wansanini dacha na un problème. Maishi a message gau andi mu figi gwe de bakane iteke ne capturer ne jape do wansanya ngenda ti de na mauvaise foi na de kati ya a jo soto ifien. OK. Oui, à instantanéité fois sani et prouver taki mi sende wansangi di gau mi sende un message éphémère giu par exemple mi de ka message éphémère la ti ya manfangani. Donc te iluku wampashi ya manfangani awandi ye yo po bisa madisa fanga ngota telefone dekati de yise fide ma lancho shitaki a message wa éphémère wata téléphone teken da de a intention bika te imu commettre un crime wa fanchia dentaki die le bon mu committee na wan ici fu de muteli taki augide ibiabi angi fu doen enjo soto ifien. Donc voilà ainya pichide teke wanta téléphone message éphémère da braida teke nga wanta téléphone di sa takia wamba yopo bala yo kishi fien e fa ma déposer plainte. OK, mina bi frakmo. So da we go mo fa we ga tangi fi bala flexif ou ala des questions fi ou ala be mo inte den de tolo de ki de permettre de sama fu stambo parle sani go mo fa we wa makonda utayu taki asani de abunfudu en da ufikawi watayu ifa yukan fetite ke asan taki sama mugwai ni telefoni en watayu pay mugonga pay amugo fuseka pishide efu ambitiu aini afoshi peshi den alanti den psychologue den samajego aba den so tu situation etaigi ainya foshi peshi en na lechen ke fambe etaigi flexi sonet taki aini afoshi peshi asama digwa nya telefone fiu efuna imang funa yuma sama na asama digwa nya telefone ni fiu aini afoshi peshi imman takyangen kayen potishidon dayangen taki en tout cas fi se fi feila kange fo anaigo aini asituasi taki na wamanje foyu fo wa wamanje foyu dai kan kayen potishidon dayangen taki dai tayen taki amma apa a telefone anasode gwaini te ya fana ulufu gwaini amianga imutaki fititaki ni leni telefone maya igwaini sonde mianga itaki bika a telefone mi abien sonatu mianga elibi na samfuki bigiu ma bi sani di jaini de dikande na mi person lek sani di na la sandi samata igiu yo mango ta igiu mai fi man ofuso yo chai se fia problem bi kada de matifiu na o man fotro imo de famille fi se fi na o man fotro imo bi ka bia sandi jo taigiu a bia sama di chata igi wan sama na itaigi tu ana itaigi di da jau ya takia usataki na o man fiu o fa man fiu a betaigi ataki kwa ganda da ipolia relasi fu de tu sama na ape ata sandi de taki baka futa kyanga manfiu ofa o manfiu fu mugwa nya telefone fi inde so tu fashi de mo sonde itu stemi de taigi taki isago meeting anga samadi de special aini arete yaso di ewoko aini de pishi peshi yaso efu kande ikwanga ide itaki yogo déposer plainte ikango michanga wa afkati ikango michanga wa psychologue tu fu takyange fu a yepiu woko ainya pishi fa fu staini fiu afkati kanta igi uteyo leke fa situation pasa efu ataki di chai konde efu aishinke isagwalanti ko tubakange infu fende wan winifien atapishi na plainte iwani yawani ikayama itakyange igona ya fukati taigi taki sai taigi mia na ndau mugo se kaina shiko tuposanda da alanti weti fufanshi etaki na gosaka iplan swana shiko tu yogo if na commissariat de na konde PID soit na la gendarmerie go enke fauja sola yaso go saka wan plainte futaki da aso sama violer vie privée da tu antaki wan pishi fa violer fa vie privée de na gwaini telefoni en datide no mu fende peshi ata sanitu ikan suku yepi
Peuja solaya so abi association di ikango di eye pijouman di eye pidemantu di kande jouma ifonde le tenke fambe taki sonet ana fonfonga ana anga fade kayen a technicien ila funke manenge se fina ifende fonfon manenge ifende fonfon tuye dembaka ataki manenge ifende fonfon tu au mema ikishe umense de club pe funanga he susu de wipija ide soyu de sande ifende peshi dus if ya manenge ya uman pikin abi pesha sola ya abi association pe isago taking fu de sande di den kaye pi fu fende wan fashi fu bas karami fu ye pi fu chai anga shikim fu fende wan solution na sita fu di de taki a telefon fi ya bien mana ya bien mon na yanga man o fa o man fi ya bien ai fo seria nyali bini dus tenke ya so if wan sama wan bel kon amai ki de opo ite ofuso ale tenke we gwa ko sube fu akaba fu a emission ma abe o shutigi mitaki ube bel kon fu gi o mehine bika mi denkia wan sujet wa tema di ala samadi kanyen le tenke fa asani interpeller flexi ensefi de taki abe sabitaki so wansani bejaini a lantiweti fu wa fa chisea ade lechaini dus efi idea ya liki begwenti gwa ini man telefon begwenti gwa ini man telefon e fashido ya liki a programa fumia so tide denki a telefon ya umangwa ini so freimo da bigi fu se kafu e futanga yeshi wani subiu taki okishi problema nga agodi wangwa nya telefon abi mude aini a relasi aini afashi fawego omanga use fitaki ikanfito ibala ikanfito isisa ikanfito matinga telefon fiu ikanfito yuman taki ana ogogwa ini i privé sonde yange taki fiti na so fudati dus we go mo fa we fu meke wan résumé fu sa molia wede aini a émission du meke a sotide fu sabi e fu wansama ko nu sama iman yuman kan gwaini telefoni e fa ma gwaini telefoni e fu alanti kwa gwaini telefoni fa ma gwaini pikitaki auman amang winchi sama wanko on sama na abi rek fu gwaini telefon sonde itu stemi aini apishi falanti utaki alanti weiti egi alanti de shikoutu au kashi fu gwaini telefon madati de na aba bapaldo kondishi mu fende peshi fu de mu mangwai nya telefoni fiu ainya ta apishi utaki tu taki teyo duna asande taki yoteke tanga yeshi yenki ata ko unu samade fu gwaini a telefoni fu waman ofu wa uman imusataki lantueiti onaki ishita hafu en ata sani di umusabitu dishi ana wan rappel a wan pishi pembe fegere taki enkene de shikoutu de lanti gwainya telefon fiu sonde de kisha pampila fu aganku tubakale chenke fambe taki de informasi di den ofende ainya telefon fi di den gwaini sonde tu stemming de sande aku tubakana horre kene fu den di as ayodo fu gona aku tu fiu di jo chai gonyanda en bakadati ata sandi umusabi efu wanfu den lantina ape di kon kishiu agwai nya telefon fiu ne a parti de informasi di jai nya telefon ni na ape da a soutu lantina ape a shikoutu na ape di pache a message fiu a policier au fois gendarme a enquêteur di parti de information ja ugo fende aini a porta bini fi na ape imusataki a changa diali dungo so sama de sa fende changa potencha feifi dunsu euro butu den kanaken ne meke de taki a bia secret de l'instruction sandatu antaki enke no no ane de kishwan sama gwash ko tu posna ape enkele ne wansama belgo na ape taki mi yede kishi so wansama sende kona ape ashiko tu no mak piki afrak na ape futa iguan ko nu sama dina bi rien à voir anga enquête taki e yo u kishi so wansama chai kopotia aswadu na dishina dati de alechenke na sefi saninke fa gwainya telefoni fi unya parti de information di jaini wan shiko tu wan lanti parti information na changa di yali dungosu alanti de kamfende changa fotencha fei fi dunsu euro butu akankishi so
da mbe begin rappeler den importance anju musabi donc sa taki te yo mishi aweiti shita afu jabaka butu jabaka utaki tu de fashi fai kandu yenke samadi janya situasi de taki isakengi alate iti di mang e fa man fi gwe enti gwa ni telephone yu man gwe enti gwa ni telephone no asan ko fali kite enga ifeshi o pa telephone ta wanga finga yo point na adesande ikandu futa pa telephone tu efu adenamo na motaki asama abitanga yeshi fu ani gwa nya telephone fiu fugo lukusa ipasa ini ma ise evitu dai moment fu rassurer pochen fwa bibi taki alo bitanga te ya udubandi sani dati de fano udu so trêve de plaisanterie we go more far away sawantaki nataki yudi dia ini asituasi kande ye pasa nya asande taki amanfiu au manfiu ta mache gwa ini telefone ofu kande i gwash koutu na anda den kishiu den gwa ini telefone wan fashi no fiti ya be sataki ja be magwaini wetide ye da imuluku fayodu aladen ressources aladen possibilité di human fu waka den pashi di defu waka di mawaka fu fende wa yepi te ija nya situation ni anke fambe taki jonso yaso no fele fu go takianga wansama akishipashi fu sabi fai mugolo fawe aini asani ini dide na ule fi wawan da midenki ayudo wo tapu yaso en miwanigi alade samadi tekedente alikui aini abakan na yaso gantangi en we akishi eto pimishi fu taki a emission bigiso lati ma so you a technique na you etaki so you awani date asanye fasha pashi den baka taki so taki il ne faut pas blâmer une contraille te gadu sabi fu saide meke a so ayo ben bigi da uteken angala lobby angala pishi taki na momenti ya so abe begin kande wasama be lati fukolu kwa emission a lati mo bikada kishena yo isto yo bika ubigi lati angadishi mie wisho one blessing eti gomo fawe changa tawi kibaka wemiti efugaduani alobi godo one blessing eti ciao ciao ya Afuede we doala de saniaye wilitu service pikitaki ya farafudono isakopo yu bankaita nikela na wilitu omeja kanto isakomeke yu depotu ala saigo aba nikel isakon jo yepi nape sadimo shuti baka nono ya force ni sevi egi pikin ikaita mo farafu toalufu ya ligomiti tina sebiali isako opo yu bankaita nikel gi pikin ibuchara de papila yeso itaki na ipiki wilitu meja kanto e opo farafu aitiwa ngafu gomiti toalufu ya ngafu dugauga nashi bilati teiko nape e musu fene wasanamo bika wilu service pikitaki de yopo teneur first kaita tout PCS kaita isa bayi recharge fu teneur first PCS ala de sotu recharge de wilu tu service e seligi yuna pe de yepi fopo ala de kaita imwabi e fanchi pampila sana passeport wad fanchi adresse wan fanchi nombu anga isefi mukon imabi tina etiali anikel kaita fana fu toile fu yali gomiti tina sebi yali isa opon kaba fana fu tina etiali isa opon giga sama maimu abe ala de pampila de isefi muko Lugugo, j'en viens inviter que le 1er décembre, à des services d'Achouego, mais le 7 décembre, à Modèle Okenge, Galachika, nous avons tapé mon Kesola, Afrochouan, et la last one to voyage, Libato la Kina, Wakodo Yaliji, Aïde, Aïnoyali. Le 7 décembre, Fanafu ITU, Gomiti, Iuaneti, Anaï Holilanga, Carter Karma, Warren, DJ Muller, DJ Nikos, DJ Remo, DJ Nono, Pokopé à volonté Guiou, Nkofugwe, Fashutigi, Mikasone Ferrete, Imustemgi, a Best Artist, King Influ, Anga Queen Influ, Tudusonga, Tuetia Fo,
stem etapu tinyu aneti fuku fi mupoti sama iwani anga teke gan PG aso fi wani e bayi kon teke tu goluku sa vita ki en VIP e bayi on teke VIP fi nape da defi code anga imoya ya sendas papo Inaifondo a Saïchide, un méga gospel concert de l'Ouest, La Roche Bleue, Noata de Imoke, 14 décembre, Tina Fodei Foua, toi le Fumu, Foutou nous soir à toi Tiafo, Ishia ou Bigi Foutou, Fochitone, Ainiso Lang, les Tiason Gazan Kongi, Bigina Kaba, Bika Wagide Fouyo, Wamoda Chafou, 400 €, Agawasito le Mubajigi. Fire Wiyeng, Yegobaï Keita, Naye Kona concert, Tina Fodei de 14h, Samai Chaiko, Gideon, Warrior, Yokishi Joe Blanda, Odile, Kenya Domini, Jeremy Popou, Dareti Passi, Risto, Abite, Ricardo, Aderwek, Pepe, VIP CFD, Yangolate, na Shigishu Bakana, Yegobaï Keita, na La Glacia, na Debala Yesere, Moninape, Tilocation, Guyane Déplacement, Ritu Media, Titi Pizza, Katafi Mole, Bikanga Katafi, na Isa Fendia Sandi de Kwani.